Hello guys, ini ke kopi ma pelate keju esensi nang tumpan paklang pan pade asi nglan bom aprang pisi klai ma ke de nang li tumpan paklang pan tumpan te tang te ha dam bom lo kopi si aprang klai ma heklong an ge nang li tumpan paklang pan ko kiceng kaya jut jut din nang lai bom nang ge nang li tumpan paklang pan ko kapre sinda nang paklang pan bong po de la an chot ka le lang aprang ta non ke va si ke lang mi la video ba interesting week de ke lang ba yang sin tum kicheng ba jut bang le lang thon non pa jut kok ngon skip ke na video ba se ha la aprang ko pisik lang ma la nang tum thek long pom po nang paklang pan bong po ni ta to tai te pu bang te apartment si ben umalaya là cái kịp lang nâng tôi điểm khali đây ta kịp đúc tum phan to cái rau ba hem ta đây là cái ha sudah dah cái rau hem pasta son yalo dalong le adim mang si lang mitan mati ya dang e paisa wala tum binapal hai paisa do kok ka dim binapal no nasi lapan do kok lo dalam ni Telangana jaga lo deh lang hur cái này thì mà bữa đây á hồi giang summa cái gì điểm nó đặc cái ninh rong mì đó à thế lang mì pin mà đi garden lang mì ơi pumal dir seng mà đi á pu panung bang apartment này pu là thế không ạ bên lo điểm bang cái gì mì nang tum ta vain te vang tame adim bang pe halo jimi o adim bang si karpiang long ali te da ka ha hyderabad appear thelo da bang ke bang bor pa thu dim no sumatang jo dim no cricket khela dim no stam ta pu me la along nun kok yan me lo da ka ha ya lam sen no dim ke jimi o tumon bang gear ma hedi pe lo ding nan bang kada ka nang let hoyat lo yo pen bang pen yo nan bang ke rut ni di da ke bang pen lang machin ni video bang ke pajut pon po si pathalo ka si कुछ बोलेगा मेरे चैनल को हाँ मेरे चैनल को बोलेगा जो कुछ भी हो जो मन तो दोस्तों आप लोग इनका वीडियो देख के अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करो यार। अगर बिना सपोर्ट करके तो वीडियो हम लोग भी बनाने का मन नहीं करेगा। तो आप लोग थोड़ा बहुत मोटिवेट करो, सपोर्ट करो। तो आप लोग ऐसा सपोर्ट करेगा तो हम लोग को भी मतलब के बनाने का मन करेगा और ज़्यादा मेहनत करेगा। तो आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो। जैसे आप लोग का सामने इसका वीडियो आया तो पहले सब्सक्राइब करना, उसके बाद में वीडियो देखो, ठीक है। एंजॉय करो, ठीक है। तो वीडियो नॉन बजट पन पलासी तो सांगते